Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, adyak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpat jay tao. Mabsog na ka nga rod, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka di Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamat karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatam ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay suti kunada, abulag kanon ni ayat, nanang. Bro, daman kong adda ka no sabsabungan dito eh. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Daytang rodket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga orayin na nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na. Adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Noong may manenday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanya, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan ko, ana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. Adamat dagiti umasenso. Nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manayn. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo tamakita karumrumwar. Mga no agbalbalog laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Amo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo.
Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdagdaton ka di dayjay a Carlo ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kalat mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno duha kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sakan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apauitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti Ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadamit. Ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan idadyo. Ubing kayo pa lang, nanang. Ada ka magganti ti tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag ngay paghak. Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat ko nga wisan. Ada nga min napatag ngay paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napataglaunay ah. Well, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. At pakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga taa? Siman loloko? Apay anak ko nam asiman loloko. Nasa ungaming kanyak ni Ellen. Naararmam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro ba yun? No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ayam, saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay ana isang sangayan ako nam. Dayta nga ti kayat ko amamuan. Nakaisam. Akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damaga kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na. No ada makakita kan kwa na anakaraguragsak. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di ko nada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata Carlo. Saan ang mabalinday to Para kanyak laong ni Carlo.
Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka ka di? Sikretok mat Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano amaamuan no apay. Adda siguro mat karbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardangan. Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agara mi di anak ko, ti anak mo. No kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mo ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mo tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanong amin dagak. Matapobre kat saan mo't unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa'y. Imay ka di dita balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag pagaday ito nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Amang ano dyan kung makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Oray da kayo mo't dita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Oray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Adaman gayam damagak, napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Adda kamin dito'y kanigayem kong Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ije balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuan.
pagkunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawata kat ulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di ka sasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Ada ka di kaayan-ayat mo? Kwa nanang, ladingitek no saan ko ana ibaga kada kayong. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kaya't ko ang makasarita day Gia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mat numapan kayo kadag iti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro a mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kano gayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, kami kadagiti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tati aramidan mi, kadagiti kakadwa. Malang din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apating. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Unahin ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay amasida, katawan sa ti makadanon dito amang ngalap. Sabagay, adalem una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan ti araramiden na. Imbag, tanabayagan na saan ngayon imay ti anak ti balo dito balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam day Gia Carlo. Nagluganon iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkungarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Mangladda kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pay lang iti cellphone iti Gia Carlo. Awan mo ter aramiden mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak?
Wen no saan lang ti sungbat na. Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. kwa, wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka. Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na. Ladingitak tatang. Ngam sakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay akarlaw? Ha! Ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Adda ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may saasiman ti anak mo. Hey, inka gumaak a pinagturpaos. Agyaman ak iti apaw. Tauray marigrig atak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangaming ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Ha? Mabalin ka dito, Romar? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dito asidad. Jack pa'y nakikita dito kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay, marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, ang nabayagan asiman. At dapay ka nung nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga ron da. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot ka matan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Jak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Kwa, saan amay may sa ti usaran na a number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsarita ang anyo. Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama at manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw it iji post office. Ada nakita ka Paracel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya, agpaiso ka di ti imbagam. Adagayam ko ijay post office. Mapanak ijay. Sana bali, tamam mudak ijay.
Nagak matnukwa. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak, tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti siya. Daras, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga rod. Inawagan na kakadin ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Ngam, mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya, agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Day tangarod mo ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang ba't na dya, Carlo? Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta, napaninala ni Norma? Nasa ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Awan makalagpad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasa ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package dita post office. At daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amamwam? Kunada ije post office. Nayan plug kano ti CCTV. Kaslada kano nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan agpawit iti package. Napukaw ije post office ti impawit mo. Anya, napukaw ko nam? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko asaan ka pay lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang timpawit mo. Kasta ya?
Uwan gayam. Agyaman iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang day abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko. Nakarubot ka mat. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamot gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Hey, naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat tinit na. Uwan nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat anaglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yung. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmaritesta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang ka Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang ka. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uwan, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di ababae ije balayda. Isu ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di ababae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisamot. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ah? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Ay, Naitinagan ti dadto mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman.
Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang ka. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin nyo mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang ka. Wana na. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay wen balasang ka. Agda naglakit day no di naammo tinapanam. Makamamak mati kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, wala ron. Iswarong bangla ay. Nagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti sa dinoditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gayam ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamakak. Kat dagiti pirata. Nangruna dagiti nangalangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't ganat amin nakigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas ladyay na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, ngayon baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa na, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Nailanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulun ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga ambuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay ngay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas ta nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang ka. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaano nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel.
Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan! Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nak iji post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak ditoy. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan ije balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Isa ang napatag kanyak, dagiti napatagkan ka. Into nagawid ak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Amom ka di. Idilima basak iji tiyangge. Nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaan tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka di? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita kiti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak mata manang Rona. Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas na laang. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magit lang. Ay, Kiske. Napanalat ta kinita. Isuday ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak namin iji balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali apagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Nijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo iti napasamak, manang. Siyak ngamin tinangibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod.
Saan mo mat nga ammo akas jay ti mapasamak, manang Rona? Agpaiso ti atap ko, nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Asino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Saan na bale? Taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang ti rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakidita into nagbakasyon akton. Agkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada a siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita awan kahit panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kuma nang runa ket adamot itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabali na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na. Adamanan maibagam. Nawada nga main ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo ti materyales. Patapkaran nyo. Kayan patarimaan nyo ti balay. Jeda do mga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak. Nasiingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaing nga ngagpilya niya, nanang. Iso nga agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya,
Kaya't kung amin ti makaurnong, tada isagsaga na Sa bagay, no mabayag adit ag bakasyon, mabaybayag mati itad da bakasyon ta. Makaurnong ak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakarik na ak itinapod nung ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kan ko na. Kasta ti maibagam ita, hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. Do'y sukat ko. Amangan no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat a manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulo. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmi di tan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit di tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro daytoy anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo palaging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit daytoy anak ko. Sana masapul ang mapanpailaang iti doktor. Adalakat agas para gurigor. Agina na kayo nga ro nanang. Umawag ak tamanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko na lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nadyak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit tito lang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, kasladaman papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay maysa. Mala, ingka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksaket. O sige nga rod nanang, panawan kayo pay. Sige.
Ilutwam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam saan nga agar aramid iti saan apod no asarina. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sakayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Ang mga no di damat amo ang masakit kayo, Nana. Nga ta, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi jay. Nagdakala na balay. Tapno addan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Wan anak. Nagadumat dya inlistam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno ison to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng ti atrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang Ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agaway. Madamamot gayam tilutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam ang mga nuna idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla iti tangke ti LPG ti paggapuan ti naangot. Ha, kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangke! Ay karuba! Harayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kita ti anak ta! Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na, no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta! Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan!
Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit as angit. At ada madanagan Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Aba, sa batot na pagdamagak. Aba, doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal man dagiti vital signs nga. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no matagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado laki ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay, nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga roon. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangki ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlat iti tangki ti LPG. Ay na, day tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangki ti LPG. Saan kaming ton nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw. No adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan. Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatagtagare? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagak anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray lima adaan. Oh, apa yang naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumaapasit ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana. Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ng iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamak ni Carlo. Ay, kasimat ni Alice. 5 ada di na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kayat na nga tamot.
Anya ko matilaban ni Alice kanya. Napintasak. Ngam iso, limaad matan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakat, tigasgasat na pimanan aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pay. Papayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laang nga si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huhanin ti maarabidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay nga agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kaasimot. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyen pa'y timbaga. Saan kit din? Awan kaing ingas na a tao. O, di alien. Mabaling ta kanon ti agawid anak ko. Day ta ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa ije billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay, impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ka. Nairanamat nga awan kwarta tinagpatulungak. Basta awak nga rod. Tanabayadan mo ti bill tayo. Ha? Sino tinangbayad? Kung adamat ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. Saan ka di nga imbagam nga isumanin tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga rodan iti bain. Maamiris mo ba't siguro itan? Ama di iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Iso nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lata tigasat.
Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan niya isuda ti agkagasan. Da kami tinaisangrat para ititunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pay nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis. At akal at tamot anditi silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayan tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Naman siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko na mawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Saan na pulo sa mapunas ti sa amarikrik nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidag anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikriknam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan tayo anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro. Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, agasolina. Wan, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Ti masakbayan. Wan, bro. Sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anyat kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Ikalaysam ka di. Uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka, bro. Saan anino? Awagan naktulaki di itininong. Ay, Si kang raw din ati, besman ko. ay may mayat pay. Sa anak ngaglang lang alakay. Tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy. May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaad ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddakan ti agdan nga agturong iti maikadu akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alain kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainap anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas day lang aro din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo raangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay silid na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawid, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan,
Piglamutan anang ipugso iti apo iti tangke ti LPG. Sinalbag day taada na tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apa yung kasla da birbiro ka? Kita man no dapay dito tisigod agayang ko, doktor. Ha? Apay? Adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat, bro. Dapay masakit lang kag sapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong arad, ha? Isagana kung ti panagkalay sa ami. Bun, bro. Umayak tula tayo ijay balayo. O sige, namnamak day ta, ha? Nadalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jay. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timbalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika ka di ngagpaisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga, nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit di mat anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya dagita nakakarton. Agdudo man, nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balayda. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam kadipay dayta. Inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam. Tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka diti indagas-dakan ka? Adhamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan amaikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ngam madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara namang kita? Alice! Rumwar ka dito silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaabungo ka yun. Lukatan yun, wanya tilinaon day ta karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram matan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadagiti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanaur. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na itida bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabaawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan ko matabaybayan? At dari medyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laangan.
Umay kami man dito'y balayaw, kakakanor. Na, Norma, kaduam ta anak mo? Agmano man nana. Ayan ka din ni Alice. Ada silid na. Di na kaya ti Romuar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Ay, apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pay. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Jack kayat nanang. Masiguradok akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran aropam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Kat awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, kat itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap day jay a Carlo kini Alice. Bapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day jay ng Alice. Wala. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapet ti panagayat itong galmay sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day jay ng Alice. Napuuran lang aro dun. Kastansa tinasingpat a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalosan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sang agpaiso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak ikibiyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na may sayangkat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? When tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak mo tabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanya po Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mata nangala da iti kudil iti taddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Magano,